Ang mga kabatanunan. Wow, kabatanunan. Ay, kabatanunan. Uy, Ay, ikaw, sabi mo ko ana, ay hello. Batanon sabi ako. Ay, di ba? Muna siya batanon. Dali ra ka makabalance. oh, di ba? Well, speaking of kabatanunan, kabatanunan, murag naon ra sa kabatanunan, no? Pero Ay, ang, batanon og height, batanon og now. di ba? Pero ang edad, di na ito mag-story kay edad. But speaking of kabatanunan, no, murag daghan kay sila mga, si tawagan ni Kalag, Esther, nang, wala ko kasabot sa ilang mga panultian. Oo, lain-lain na gina sa language. Oh. Like, Itong, ito kanong nadungan, baguhan na kada SKL. Gusto mo na Sa siya. SK, alam mo, sa guniang kabataan. Lalawigan. Ana siya na? Oo, yung pagman, kasi kanong lit. Lit, Yung mga lit. fur. Oh, sana siya. Fur na, dilulu. Hala, uy. Ano, murag alien na dyan. Sus, mga I'm so my God. alien na gitsutan ng mga words sa mga batanon, no? Oh, di ba? So mga kamillennials, muna itong pagka-storyaan Of course. karon. Yes. Dapat mo apasad no kay murag dangerous. Yes, mawag tangit sa kuan ha kompas. Di ba? And speaking of edad, nay ka kana siya man ng ang pinaka-importante restaurant karon. Kalaag Esther nga kanang kaedad sad nato Yes. nga one of these days. Yeah, may No. naghinay na siya og goodbye. Sumana atong Atong bisitaon silang karon kay we will try Kung mo their pabagyapon lang lasa no? dishes. Hopefully, no? Ang food nga nilang Ganahan gina-offer. ko sa ilang food. So, una, Ay. mao man ginatong pirmi kanan. Tinuod na. Yes. So, dini lang na sa Minutes in the life. sa duha kalagan. Ay, mga kalag. Hello, mga kalaan. Minutes in the life. Sa duha kalaagan. Hello, mga kalaan. Hello, mga kalags. Yes. And we are here at Moon Cafe. Yes, no? So, as what we've said, ang katong kuan, yung lang gitawag nga OG. Yeah, the OG restaurant in Cebu. Yes. And then we've heard nga anytime soon they're going to bid farewell. Yeah, bid farewell. So as Cebuano. So of course, no, we're here to reminisce. So speaking of reminisce, no, so ato yung mga food nga gina usually order ug naata diri. Yeah, basta mong cafe, ganinagi mga signature dishes. Yes. So, for example, Oh, unhan na to. okay, the Mexican baby back ribs. Yes. Oh my God, look at that. Ano, ang wraps. Baby gina nga back ribs. Yeah, di ka duha-duhaan. Di siya adult. Hindi siya add. Oh, baby, bagay na sa mga baby Baby faces. faces. And then, ang kuan, calamaris fritos. Yes. Squid na sad. Well, all-time favorite. And we also Present sa have table. the quesadilla. Yeah, look at that. This Paano is siya? really Moon Cafe's signature. Yes. Kanang, dili na sad ka makakuno ka ng quesadilla, no? Kaya mura, gamay na sa mga nag-offer pag Mexican food diri sa Cebu. Oh, di man gud siya kanang common sa good ang mga Mexican food daghan. And then, of course, ang ilang spaghetti ala gambas. Okay. Ano sa shrimp na po. The forever love. Ay, ano? Love A bite. little bit. Mga Oh, kabags, the yes. So, shrimp. sa pamatanggi pala abot. And don't forget your, what do you have itong for drink your di ay, drink? yes. Oh. Banana split. Yes. Na mango, pineapple, and banana. Banana. And And mine, I have the Four Seasons. So, guess how many fruits are there in this shake? fine. Tara. Kamo na bahala. Sa pamatanggi pa abot. Let's Yes. dig in. Manaw na ta mga kalaags. Let's enjoy the food here Diba? at Moon Moon Cafe. Okay, let's start with the Oh my God. quesadilla. Ang quesadilla. No, ay, basta na-ay cheese. Ay, ako din ang favorite sa na cheese. Oh, I love it. Really cheesy. How's the one? Calamares frito. Very soft. Tumok siya, no? I will try now the the baby back rib. Baka Then, baka gihapon, no? kasi dili na sa back. Front na. Okay, kumusta Kalagas ka? Hindi maintained. Is it the same as before? Nabay kalahian? Ganahan lagi ko sa taste kung Ano kay Compared before, todo sa beta baka back ang ribs. kuan ba, ang mixture bitaw sa salt nila, di, na may ubang nila. It's very salty jud siya. Okay. Kaya kay mo lang, improve lang yung kuan. Ang iyang Taste. kuan. Ay. Hindi ko nakatilaw og kuan.
back ribs, and appreciate yun ako ang back ribs. Yan muna na, since then, kung naay back ribs ang restaurant, mo dito siya akong usual nga orderon. Ano ba kung first nilang akuan, katong sa Guadalupe pa, nausara dyan siya ka-rest ka ng kuan, house siya niya, duha ka floors. Buto akong first nga Moon Cafe ng Tilawan. Until such time nga, daga na sa mga branches. Nasa sa SM. Oo. SM City. Nagpagito sa IT Park. Oo, di ba? Let's try. Spaghetti. Ano ko? Light magiging. Dili good siya kanang kuan ba? Dili overpowering. Dito, no? Kasi ito. Di siya ngilngig ba? Ang uno, karoon kay, para din sa mga millennials, no? Mga ka-edge. Millennials. Mga millennials. Yeah. Kung, no, we need to learn the language of the Gen Z. Yeah, so it's all about learning Gen Z's Yes, vocabulary. kaya para makarelate ta, para dito mabiyaan, mga ka-millennials. Yeah. Sa na lang. Kasi di na takasabot niya ani. Oh, Cannot alien. communicate. Okay, so mag-take ta og Gen Z slang quiz challenge. Start. Let's start. Okay. So natin yung mga mga quiz, Gen Z quiz, na mga question. Then we need to choose. Ay, multiple choice, may na lang sad kay sa una lang. Okay, magtanga jud daan. What does lit mean? Boring, amazing, On fire. B. Amazing. So how do you use that? Lit. How do you So use it's that? lit. Amazing. So The food is lit. Ano tingali? So when I eat the food, na siya, So, wow, it's a lit. Next. So, salty means someone is upset. B. Really? How can I say, man? I'm not salty. Not Are you a person salty? who is salty. Ano? No? Next. If something is a mood, it's a mood. Emotional ako. D. Wait, Relatable. it's totally relatable. Wow, we are in the mood. Laoy din Hello, ko lisod mo pag-use. Yes, mga basta ng mga Gen Z din ha. Tabangi mi unsa ni pag-use ang mood, no? Isa mood. Kasi ma-mood. Lain na sad to siya. Lain na sa ito nga meaning. Di ba? Sige. Number 4. Flex most closely. Flex. Kadung ko ani. Brag. Show off. Letter D, no? Humble brag. Simple flex. Yes. Ganahan ko word nga soft launch. Ilahan po na, no? Oh, ilahasod na. So flex, no? Ako So- i-flex na later. Okay. Okay. Number 5 na, no? Number 5. To go someone we're quite familiar to ignore or disappear. B. Nakarelate ko ani. So kung order ta sa waiter niya, wala ko gitagadawin ko gi-ghost ko. Ghost ka. Ano ang ghost? Pwede, no? Dito ko na first nakakuha Ni ko Gerard. kang Bea. Oh, Joe. Bea Alonzo, Ni naging ghost si Gerard. Bea ni Gerard Anderson. Yeah. Bad nang mang ghost ka. Kung dili mo gana, might as well tell the person na di nakaganahan kasi mag-expect ang tao. Dili lalim mag-expect. Pero mag-really. Hala, it's a mood. Diba? Okay, yes. Let's continue. Number 6. Number 6 at the girls. Yes. Stan? Stan. My cheese gone cold. Ano? Ano to? Kanta to si Imen na Stan. na. Ay, Stan. Obsessive fan? Oh. Nagdugan mo dyan. Kung saan na siya paggamit? Mga kalaag nga Gen Z dira, baka naman. Okay, next. Number, ko na ta? 7. Goat. Kala ko na. Dili. Greatest of all time. Greatest of all time? Mm-mm. D ako, D. Parehan ni ko Ay, Greatest of all time. Ay, Like okay. Michael Jordan he's the He's a GOAT. goat. Ay. Si Naglabi Simon mo ba ay Biles. marami siya, he's a kanding. Number 8. Murag live show, murag ana.
Elegant and classy. Dili A? Savage. Rugby. Oh, A, di ay? Funny and ruthless. Ruthless. He's savage. Ano tingali? So, if na is somebody very harsh, savage. Savage kay kada. Oh. Next. Number 9. What is no cap? No capital? Nakadungko ani. No joke. No joke. Oh. Letter B. Manay ka nga, nakadaog ko sa loto. No cap. No cap. Diba? Okay, last na jud zone. Number 10. T in Gen Z slang is. What's the T? Drama or gossip? What's the T? Ano ba, no? Boring story ako. Oh, drama. How do you use that? I think dito siya gikan sa word nga spill the tea. So spill the tea. What's the story, girl? So murag ana. Pero in fairness, mga kalaag, naka-survive me. I think Yeah. basic pa to. So maybe na difficult level. Pero next time na lang, kay barang kuha naman mong brain. Yeah. Hindi na kaya sa millennial. Pila na may power. Di ba may mga goat? So mga millennial, I hope na tinumduman po ninyo. Magamit po ninyo. Especially sa atong mga ka-age bracket. Diba? At Hope you least. learn something nice. Magtipok-tipok ka. Oh my God, you're so lit. Right. That's the tea. What you can learn from here is the new language that young people use these days. Yes, nga. Kung ano, I think more O sige, on ito makarelate. Mo adapt, ha? What's the... I forgot. Mood. It's a mood para sa mga young ma-mood. generation. Related na to diri sa sa Moon Cafe. In fairness na mo, though Mexican ilang food nga gina-offer pero ni-adapt sila sa taste sa mga Cebuano. Yes. Then mo to nga nilungtad sila for quite some time po doy. Yes. Buyag. But I think they are off to some surprise. We We don't know, no? Yeah, Kasi na kasi, bago. yeah, it could be a new branch or a new name. Brand, Or a new dish that they'll but be serving one Same day. lang gihapon tingin yung mga dishes Yes. dahil pangalan. So, mga kalaags, Yes. don't forget. To like and subscribe so that you can be notified with our next video. Huwag mo niyan yung mga OG kalaag. Wow! The OG Collabs saying, have a good day, everyone. Yes, and Dire lang sa Minutes In in the the Life Life sa Duha Duha Kalaagan. Kalaagan.